Iyi si dutuye igizwe n'ibihugu 195. Ibyo bihugu byose uko ari 195, ibihugu 193 byibumbiye mu muryango wa Leta Zunze Ubumwe cyangwa se United Nations. Ibihugu bibiri byonyine nibyo bidasangwa muri uyu muryango. Ibyo bihugu nta bindi ni icyitwa Holy See cyangwa Sea of Rome, mu gihe na Leta ya Palestina nayo idasangwa muri uyu muryango w'ibihugu byibumbiye hamwe. Igihugu cya Taiwan nacyo ntikigaragara, ariko cyo gihagararirwa n'Ubushinwa. Ibi bihugu byose uko ari 195, ibihugu 54 bigaragara ku mugabane wa Afurika, ibihugu 48 bigasangwa ku mugabane wa Aziya, 44 bigasangwa ku mugabane wa Europe w'Uburayi, 33 bikaboneka kuri Latin cyangwa se Latin America, ibihugu 14 byo bisangwa ku mugabane wa Oceania, naho ibindi 2 bikaboneka muri Amerika y'Amajyaruguru. Igihugu cy'Ubushinwa nicyo gihugu kiza ku mwanya wa mbere mu kugira abaturage benshi, kuko kugeza ubu ngubu gifite abaturage bangana na miliyari 1,439,323,776, bingana na 18% isi yose, mu gihe ubutaka bwabo cyangwa se igihugu cy'Ubushinwa nacyo ubwacyo ari kinini, kuko gifite ubuso bungana na kilometero kare 9,388,211. Ariko rero nanone nk'uko nari nabivuze, igihugu cya Holy See cyo gihugu gifite abaturage bake kugeza ubu ngubu, kuko gifite abaturage bangana na 801. Nubwo bimeze gutya ariko nanone kandi ku isi, umuryango munini ku isi uturuka ahitwa Ebatkwang mu Buhinde, aho umubyeyi bita Ziona Chana afite abana 94, akagira n'abagore 39 batandukanye. Igihugu cy'Ubuhinde none kandi nicyo gihugu kigizwe n'umubare w'abaturage benshi batunzwe n'imboga rwatsi. Igihugu cya Brazil nacyo ku isi kiza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite amasoko ya kokayine kandi bikanayitunganya. Iki gihugu kiza rero ku mwanya wa mbere gifite n'abantu benshi banywa kokayine cyangwa se ikiyobyabwenge cya kokayine. Igihugu cya Egypte nicyo kiza ku mwanya wa mbere mu kugira umubare w'Abarabu benshi batuye icyo gihugu, mu gihe igihugu cy'Ubushinwa 1/2 cy'ingurube zose zororewe mu isi zisangwa mu Bushinwa. Igihugu cya Indonesia nicyo gihugu kigizwe n'umubare munini w'Abasilamu ku isi, aho 12.7% by'Abasilamu bose batuye muri iyi si bose basangwa mu gihugu cya Indonesia. Ni ukuvuga ngo 87% by'abaturage bose batuye muri iki gihugu ni Abasilamu. Igihugu cya Egypte nicyo gihugu gisurwa na ba mukerarugendo benshi muri Afurika, aho nibura miliyoni 10 z'abashyitsi basura iki gihugu buri mwaka bavuye ku migabane itandukanye mu isi. Miliyoni 17 z'abaturage batuye munsi y'ubutayu bwa Sahara bishwe n'indwara ya sida, mu gihe abahanga bemeza ko mu baturage bose batuye umugabane wa Afurika, miliyoni 25 zabo bafite agakoko gatera sida. Ijambo Thailand bisobanura Thailand. Thai bivuga free cyangwa se kubohoka, to be free, bigasobanura ubutaka bw'ababohotse ugenekereje mu rurimi rw'Ikinyarwanda. 23 by'imiryango yose igize igihugu cya New Zealand, nta muryango n'umwe uri munsi y'abana 2. Ibihugu byose nk'uko ari 195 nk'uko tunabivuze haruguru, kandi igihugu cya Denmark nicyo gihugu cyonyine gifite abaturage babayeho bishimye, aho nibura hagati y'iminota 3 n'5 umuturage muri Denmark wakubise igitwenge cyaba icyoroheje cyangwa ikinini. Umugabane wa Afurika uza ku mwanya wa 2 mu bunini, kuko imigabane yose ari 7 igize iyi si dutuye, nibura 22 by'ubutaka bwose bugize iyi si dutuye ubusanga ku mugabane wa Afurika. 10% by'umushahara w'umukozi mu gihugu cy'Ubugiriki utangwaho umusoro, mu gihe irindi 10% ry'uwo mushahara nanone ritangwa ku kigega cy'ubuzima.
hanyuma leta ubwayo igatanga amavuriro y'ubuntu kuri buri muturage wese ndetse n'izindi serivisi zose zigendanye n'ubuvuzi. Igihugu cy'Ubuhinde ni igihugu gituye mu majyepfo ya Aziya, kikaba igihugu kiri ku mwanya wa 7 mu bunini, kikaba igihugu nanone kiri ku mwanya wa 2 mu kugira umubare w'abaturage batuye icyo gihugu benshi, nanone kandi kikaba igihugu kiza ku mwanya wa mbere ku isi mu bihugu bifite demokarasi iri ku rwego rwo hejuru, aho umuturage yigenga. Mu mwaka w'1991 nibwo igihugu cya Korea y'Amajyaruguru cyemewe nk'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe United Nations. Igihugu cya Thailand nicyo gihugu gifite umubare w'ubucurama bwinshi ku isi, mu gihe kandi igihugu cya Denmark aricyo gihugu gifite umubare w'ingurube nyinshi ziruta abaturage batuye icyo gihugu, aho nibura buri mwaka icyo gihugu. Ni ukuvuga ko nibura amafamu arenga 5,000 y'ingurube yororerwamo ingurube zisaga miliyoni 28 buri mwaka. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka hizihizwa umunsi w'abana mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni ukuvuga ngo ni nyuma y'amezi 9 gusa habaye umunsi wa Valentine. Idini ya Isilamu niyo iza ku mwanya wa mbere mu kugira abayoboke benshi muri Afurika, mu gihe idini ya Gikristo iza ku mwanya wa 2. Ni ukuvuga ngo 85% by'abaturage bose batuye umugabane wa Afurika utari umusilamu ni umugezi, mu gihe 15% by'abandi baturage bose basigaye bakurikiza imihango n'imigenzo by'amadini gakondo y'Abanyafurika. Buri nyuma y'amasegonda 30 umwana aba avutse mu gihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubuhinde nicyo gihugu kiza ku mwanya wa mbere mu kugira umubare w'abaturage cyangwa se abagore cyangwa abakobwa bakuramo inda ku isi. Ni ukuvuga ko mu gihugu cy'Ubuhinde nibura umwana umwe muri 3 bakiri mu nda z'ababyeyi bicwa batari bavuka, batari babona izuba uko risa. Igihugu cya Thailand nicyo gihugu cyatuwe n'inzovu nyinshi ku isi, mu gihe mu binyejana bishize inzovu zisaga 100,000 zabaye muri iki gihugu, ariko none uyu munsi inzovu nibura 5,000 zikaba arizo zisigaye muri iki gihugu. 1/2 cy'izi nzovu zikaba arizo ziba mu mashyamba, mu gihe ikindi 1/2 cyorowe mu mago y'abantu. Urutendo rurerure cyane ku isi rusangwa mu misozi miremire ya Himalaya mu gihugu cy'Ubuhinde. Uru rutindo rwubatswe n'ingabo z'Abahinde mu mwaka w'1982, aho nibura uru rutindo rugizwe na metero 5,600 z'ubutumburuke. Igihugu cy'Ubuhinde nicyo gihugu cyavumbuwemo amabuye ya diyama bwa mbere ku isi mu gace kitwa Golconda mu myaka isaga 4,000 ishize. Igihugu cy'Ubuhinde nicyo gihugu cyonyine gifite amategeko arengera inka nk'uko yashyizweho ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 muri 2005, aho bitapfa koroha rwose kubaga cyangwa kugurisha inka mu gihugu cy'Ubuhinde. Nanone kandi igihugu cy'Ubuhinde nicyo cyabaye hari igihugu gikize ku isi kugeza igihe Abongereza binjiye muri iki gihugu mu ntangiriro z'ikinyejana cya 17. Kuva mu mwaka w'1902 kugeza mu mwaka w'1907, ni ukuvuga mu gihe kingana n'imyaka 5 gusa, inyamaswa yitwa iyitarangwe yishe abantu 434 mu gihugu cy'Ubuhinde. Ikindi utari uzi ni uko imibare y'Icyarabu Arabic numerals itigeze ihimbwa n'Abarabu ubwabo, ahubwo yahimbiwe mu gihugu cy'Ubuhinde, ihimbwa n'abaturage bitwa Hindus. Umubare w'abana bavuka mu gihugu cy'Ubuhinde buri mwaka uruta kure abaturage batuye igihugu cya Australia. Ikindi nanone kandi ni uko umukino wa Kung Fu Karate wahimbwe n'Abahinde nubwo waje gutezwa imbere n'Abashinwa mu kinyejana cya 16 n'ikinyejana cya 17. Amatora manini ku isi yabaye ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 mu 1984 mu gihugu cy'Ubuhinde, aho nibura imyanya 542 yagombaga gutorerwa.
aho leta ya Rajiv Gandhi yagombaga gutorwa nibura abagombaga gutora bangana na miliyoni 379. Hanyuma amasite y'itora yanganaga n'ibihumbi 480. Hari abakandida 5301. Bitewe n'ubwinshi bw'abantu, ibintu, urujya n'uruza rw'abantu i Mumbai mu Buhinde, nibura guhumeka umunsi umwe bingana no kunywa minwa 10 y'isigara buri munsi. Indonesia nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite umubare munini w'amashyamba atemwa cyane ku isi, mu gihe Brazil iza ku mwanya wa 2. Umuzungu wa mbere w'umunyaburayi wasuye igihugu cya Indonesia yitwa Marco Polo. Yagisuye mu mwaka w'1292. Igihugu cya Bolivia, Indonesia na Guatemala nicyo gihugu gifite umubare w'abagore bagufi cyane ku isi. Nubwo igihugu cya Indonesia kiza mu bihugu 20 bikize cyane ku isi, igihugu cya Indonesia nicyo gifite nibura umubare w'abaturage munini ku isi badashobora kugeza $2 ku munsi. Iran nk'igihugu iza ku mwanya wa 18 mu bunini mu bihugu binini cyane ku isi, aho ifite ubuso bungana na kilometero kare 1,348,195, ariko mu bunini bwayo ntingane n'intara ya Alaska muri Amerika. Gushaka abagore benshi biremewe kandi n'itegeko mu gihugu cya Iran, aho nibura umugabo ashobora gushaka abagore bageze kuri 4. Ariko nanone kandi mu gihe umukobwa yamaze kurongorwa ntaba agikomeje amashuri ngo ajye muri segonderi. Imyaka yo gushaka mu gihugu cya Iran ihera ku myaka nibura hagati y'imyaka 9 n'imyaka 13 ku bakobwa n'imyaka 15 ku bahungu. Mu gihugu cya Iran 98% by'abaturage batuye iki gihugu ni abasilamu. Muri aba 98 nanone kandi 89% muri bo ni abashiya, kandi 9% basigaye ni abasuni. Ayandi madini ahari ni na Judaisme, Christianisme na Baha'i, ingana na 2% by'abaturage bagize iki gihugu. Igihugu cya Iraq nicyo gihugu cyavumbuwemo ibirayi, mu gihe igihugu cya Syria nacyo kivuga ko aricyo gihugu cya mbere cyahinze ibirayi kuri uyu mubumbe dutuye. Kandi igihugu cya Iraq nicyo gihugu cyizihiza icyitwa Bonane inshuro 2 mu mwaka. Igihugu cya Iraq ni kimwe mu bihugu bigizwe n'abasilamu benshi, ariko nanone kandi ni ikosa rikomeye mu gihugu cya Iraq kurisha ukuboko kw'ibumoso, kuko ukuboko kw'ibumoso bagufata nk'ukuboko kwanduye mu buzima bw'umuntu. Ikindi kintu ushobora kuba wamenya ni uko nibura abaturage 140 b'abanya-Iraq baba mu gihugu cya Amerika, nubwo wumva yuko rwose bitashoboka ko umunya-Iraq yatura muri Amerika. Imigezi 2 izwi cyane nka Tigris na Euphrates ikaba ari imigezi yatuwe hafi n'abaturage benshi cyane mu gihugu cya Iraq kubera ukurumbuka k'ubutaka bwegereye iyi migezi yombi. Ariko nanone kandi iyi migezi mu mateka yayo yagiye ihabwa amazina atandukanye. Ukurikije igitabo cya Bibiliya, Aburahamu akomoka muri Uri y'Abakarudaya, aho ni mu majyepfo y'igihugu cya Iraq. Hanyuma umugore wa Isaka, Rebeka, akomoka i Nahori, aho naho ni mu gihugu cya Iraq, mu gihe kandi Iraq nanone ifatwa nk'aho ariho habaga Gadeni cyangwa se umurima wa Edeni. Imisozi 2 iri ku mipaka ya Iraq na Turukiya ndetse hariho umusozi wa Taurus n'umusozi wa Zagros. Iyi misozi yombi uko ari 2 niyo misozi isigaranye amashyamba muri Iraq. Ikindi wamenya kuri Iraq ni uko ubuki ari kimwe mu byinjiriza umuturage muri iki gihugu kuva mu myaka isaga 5 ishize. Ijambo Ubutaliyani cyangwa Itali biva mu ijambo Italiya bisobanura inka y'ubutaka. Umurwa mukuru w'Ubutaliyani ni Rome. Uyu mujyi wabayeho mu myaka isaga 3000 ishize. 4/5 by'ubutaka bwose bugize igihugu cy'Ubutaliyani ni imisozi. Munsi y'izuba nanone kandi umujyi wa Vatikani niwo mujyi wonyine ugira igipangu
bwira abaturage bagakinga igipangu nta wundi muturage usigaye hanze y'igipangu.